o samahani watukufu, mawasiliano yende na ubege ntujua nde mapirati sha muhimu na mpartage video hawinji mtieze jemu ili wanu wanzo waritie balbala harume video wari watijori wahi na mteze jemu hawinji mpartage video hawinji au kaya irenge initiative kana osu kwa leo sisi Kardorongo ntumbiliza dungana shaika wajibu heza raziparisa za usule daho le shirika la mwenje la Komor la domba maamwe la bao soneleki leo heze nongo kaundo raziparisa za hele daho hilo neze nongo directory yalo nizo ika wajibu rifanye taratibu hata iliri njie rimwonesheni mbaveri tijodi waza hata maulu wiriwono kayuko hule abonge namjori samihi ni wandu mkori dunga amade shenia hatu ye page ya habari za Komori kao Mwenyezi Mungu wabariki wandu waende sawa habari shenia habari page ya habari za Komori au warenge initiative njema kana wadorenge matangazo ya hatu neze video za hatu zinu ili wazitambaza wa Komori onti pia ili wanu walio warishilia waishia zira aiza hatu na hizo nambao abonge kwezi mabomana waende sawa ye page ya habari za Komori ngarwa shukuri hao Mwenyezi Mungu naonike umurimle yaonike bahati njema na khairi na baraka usinumaze famiza hao na ho insha Allah abonge wa Komoro watukufu rizamba banu tizanziha ukana a 21h pile ngamjonjia tiandisa video banu saila iranganyiha ngamjori samiha ukasi tidera danganye video charge jibiwa mteze jemu hawinji ilie video yetu jojaitiliwa miharbatu zirifuchia hauka ekaze nongozi fuchia mru wandu tunda hata tataua wandu warambu waweza jiri nezo mreambiwa yazituje ngemru yazitekeleze abonge haruma 17h zirifuchi au kana ye directeur wa ile daho la Sonelek Swali Muhammad Junaidi nge haruma balbala nge haruma mavuto maya nge haruma utabu nziro ikao ngasina wakati wanu hanraha parwa au bet salama hai ni sohomdo mzima hahomoro haiho ni mhuwa hedaula hamlembelea nrondo kia sautosha hamraproche kia sautosha ikao haba hazen tuzinu ngasina ntundra rubano rangu yelendi hata jana mardile o mercredi Junaidi ngutoba ko biro hajibalilia kapati mru wonano naye habaki abo hata 17h 18h haroha waru wajuzi sawa wanro hadis banu hambidwa hindi warunga wajuzi sawa kana banu mpira madabahe yaivu bahe hanjia balbala nge haruma taratibu za urekebesha za dokima yode namna wandu wajuzi sawa ikao rangu yelendi ujaleo directeur wa Soneleki Swali Muhammad Junaidi ngutodabo harengwane le gari la hemrumshe na gari ikao ekamtoshele yanai ezahe AP 73 chatidu wazaiti jibala 945 AP na gari mweu dondo hemrenga ikao wode mna ile gari la hemrumshe katikati ya Fortuner ikao Hamad ngizombili Komori de ya hahe ne yalihula ya kwa hudi hawa Hamada ilo hanikemrumshe wa raisi ambari Darwesh katudoli balia shaba hamodo hazini yoko le gari lino 17h46 le gari lo liende abo lindela mrenge donc riparisa ukana wa Komori riparisa ukana atambose wandu wao notianzi hataba suspension ya head directeur wa Sonelek ngi en téléchargement. Pourquoi? Maana rais wa daula hampara Junaidi hende hamuzisa baadhi ya masuala Junaidi katushinda yajibu halembelea
katina nzia. Donc wana parisa zenongo hizo ne ze sources za kanti situation ilo harumenti ya Komori ya hutu shehidza wa Komori watu walumoroni walumtamdu waliofomboni watu wana mwenje henamna ladhimu fadhali kuma safarini hatu razaliwa siwasaya riamini ukasi wa masafarini kwa tuona mwenje wanungwa uhidhani wanungwa tujua hata ngu parao wandu walu Komori riwa juemba habari kwa artua parisa ngu parao apre uwerambi ya kabala ilande telefoni decharge hauka mwenje ngu wana ntumbili ngu wana ntundaru kwa tuono mwenje hadiru wanese banu ukana mhuwa hedaula henamna raparisa zira senyuma hasa hadiso elewa hasa hadiso rambua ukana wandu wanu desila rakaudo mabiani wamete en erreur habaha harengeze disposition est-ce que Junaidi zimfuchi ya ukana ngutolwa na singari aminiu henamna raparisa zira senyuma uka Junaidi kana utolwa mamwe Soneleki basi shangu joveho au mahakama haukana kavati directeur wa mamwe wa Komori ye serikali ya muakompanye ha subvention ku hamade directeur wa Junaidi rangu yesu kuye Soneleki rangu mamwe rangu EDC huja mamwe huja Soneleki iliyo leo kavati directeur general ya vira ya dahoni hiho harumali dahola homwenje ya serikali wa subventione mwaye na nafasi hamade directeur Junaidi wei yadiru wonese ukana Junaidi yetumu ya juzi ila tumu ya raru amfikiri hawiyane rangu ya renga ile dahola Soneleki la dahola maji ya endese yake directeur generali wa Soneleki tumu nzima do wandu waonesi waona mwenje hata itumu hise zetumu za dunga yabo hata ya juzi hidza rais wa hedaula ham invite Junaidi Beit Salama hende hafanya plus ya 2 heures 3 heures de temps ili ya muzise bandu ya masuala ya situation ilo Soneleki zoro sur zone zo razipale saleo de mana ranjia direct chanja jo fanya video jana hadi nifanye na leo haukanja zoea sha holiho ndizo raparisa lazima zambe rijuzo wa Komori yazijiriu henamna rais wa hedaula ya mlembele ya Junaidi rangu juzi kujaleo Junaidi haini mru ulo mamwe ulo Soneleki ngujuziso directeur harende sura yalo niyo tinde ya kaniyo hadubala le gari zidu le katkat zidu la Fortuner yeli bali yahoda hazini habaka tulibalia ngu behone le gari la hemdu mshebo tasi hadi hende harengwa leo vanu 17h onda 17h43 onda 17h46 le gari la hemdu mshede la gari yabo la kaumta hatojibali liye ho biro wanu wajuzi sawa hamadi zona hamba bana babanu Junaidi hasaha ile wake madabahe ya hivu babanu Junaidi le toramu ya lonilo hindi haukabanu narelewe wanu Mwenyezi Mungu ikado hiba haki za wanadamu wa Komori wajuao ukana kabati directeur mwi ya haja dahola Soneleki hama Junaidi na habo kabati directeur ya nkilo maiye wandu zamba hama Junaidi ngabo wana wamezi wa maji wajirenda wa majournalisti wajodo subuti wahima wamba ukana Junaidi jao wanzao wa wala mapesa shaka vati directeur wa ya jama mwebala hau Soneleki hau EDC ranzo kateka EDC ye serikali ya accompagne amaye hamade Junaidi we shanga ndiru wonese ukana wa Komoro kavati ngardir zambe banu yele dahola Soneleki wakatir zamba oinu ngaliilwao une valeur de 12 milliards neze banki za zilo Komori biki une valeur de 12 millions yo 75%, le reste
yo BFC na Mek Moroni. Eze mali za serikali wazitoa neze mali zinu Junaidi ya paraharma ze banki zende dahu suala ngiyo bano na hizo mengoni mweze suala rais wa daula ya zuzisa Junaidi ya toshida ya zijibu wa Komori gabo riski mkuu nana nga msubutin zambe banu ukana boa uziwani omjini hatu uziwani mtil maruhe maudu mjoishi jojiri johura Junaidi na banu tena le dahola mamwe lirende hadahola uziwani haukaya ye directeur general Junaidi muziwani ye gamana wa distribution muziwani ye directeur technique muziwani ikao ye directeur technique oi kabati mru toujua kati ya Louis Dabasi anda ya ka directeur mamwe ukai directeur technique oi ulo mamwe leo Junaidi ya mwania yani kilo directeur technique oi mri anda ya fanya matata ya materiali za mamwe za EDC no Junaidi hajahamrenge haride directeur technique abonge bomjini hanguzi wani maana mimi ujidai kama mimi uziwani nana uwadembeni wujua kana mimru lona relation za kati rasmi harumu mji wa uziwani maudu mtijikome maruha wa uziwani mjoshanga ya hauko wana wa uziwani walona waende saule dahola soneleki wangamiza le dahola soneleki harigeri zanrabo hauranganye mali haufisidifu kabati directori ya haja harument le dahola soneleki ya hezo mwenje wakahata jusqu'à 60% Junaidi zona mzitunde ha hezo mwenje hata jusqu'à 60% ye daula wa toa za riali zonti pia wilile dahola serikali la mamwe lele nro ile gazuali lilo mamwe le gazuali lilo mamwe lindau mamwe li ahirishiwa Junaidi wede directeur ya ahirishiwa ni ya kilo yani yasisiziwa swapi ya fanywa upole harumaze ngoza ufele gazuali eze mali ye daula wazito waongezo nda huu abongezi wa Komori na rube mashishori shiendo babanga bowandu watongo hamba wanzi hao bien sûr zo kweli mashirika yonti pia ngaenda ona hii rizamba ngarizambao hamade aeroporu hamaza nongozo tipia sha imanu wa Komori wakaiziha watia Junaidi hanywanyi haku badi banu kabatisi juko ujwa huenda harumanti wotina mwenje ye ekonomia ya anti yo ureje idingoni hasibabu mwenje ye ekonomia anti yo henda usoni hasibabu mwenje hauka haini ndongonga nzao mwenje haini ndongozo tipia za antinga za nzao mwenje abonge riparisa za renseignement ukana hena mna Junaidi ya roha ho biroha president ikao hata raisi harie mwana hekio ukau eshue selone ze source raziparisa za kanti ukahata raisi wa daula harie mwana hekio ukau eshue Junaidi katushinda ya jeleza ya vumbua obahanu ze mali za henda za mamwe za soneleki wa Komori na aboti zamba banu hata leda holama la soneleki ngali ilo 12 miliard neze banki kabati banki ilo moroni towiya esoneleki na abo serikali watoa plus de 7 milliards wanka Junaidi ye mana wakamba mwenje wakati Junaidi yarenga ile dahola la soneleki yakana wakamba mwenje selone ze source urloni zo neze renseignement il a des centrales za kau alimentewa ni Abu Dhabi quand tu dis trompe haunumleleso haja hakombara na Junaidi wae handa hambia wanru kana ngu akahwenda ya redresse le daho pendant 3 mois ngujwenzahe hende hakombara handi sorengaze mali yehunda mishinzi ya heze mali yerengaye ya nyisa na wanru wao maudu wana ufungwa yojo fungwa ndawe haukara iso he daula hahambia ukana
njahurumia mru tihurumu wende waoneshe wa komori mwenje wende kutufanya hizo lazima zifanywa eze mali za daula uzivihanda huu habaki yao hata 2 heures plus 3 heures de temps amwabioni ikao Junaidi leo 17 heures hazambia mru kati telefoni hazambia mru bushu ambushu face à face leo hako biro hai wanjioni sana parta za saima Junaidi hazambia mru kana ngami malbare hatoe kalima helilu hazamba yabo ile toromu ngilo usoni mwa Junaidi abonge sisi tilotoka ya suspende wabahi wakomori jojiviwa ze mali razifumba banuzo pia wakomori wajuba hanuza njia eka Junaidi harenge na pesa ze mali za daula haende hafurnisa haruma kampani badi azaliti dia mwambia ya furnisa haruma kampani eka harenge ze mali hafanya mafumvu badi yeti dia raisi azaliti dia mwambia hafanya mafumvu eka mrumshe wa azali ametrize Junaidi ilize mali ze amnike eka mwana wa azali hasasanya ze mali zilo kusoneleki ili azanyise manartidiwa ze ukana Junaidi haparukana conflict aine dafu wasoneleki uo mumtuje hamba Salimu alishahidi kabati mdu tojua Salimu alishahidi haparorenga na daina yao hasibabu Junaidi hende hahulu motoeri kati Faransa mfikiri bala za Caterpillar wanu akaufanya hii kontra daina wa Caterpillar Madagascar ze motorizo kabati facture ione sauka ze motorizo zihulo iyo de conflit ya kauchongesa Junaidi ya njilane na Salimu alishahidi homtuje dafu wasoneleke izo ngarazijuao izo atarahane jaruwa komori Junaidi hagomba na daina hata uode dafu habano ngaranzoni wone ze facture wahulia ze motorizo kazi jaone sha Junaidi normal ngabu wandu wamtinilia wani wamtia mabiho waruwarao wamrumia ekaharumilwa kiankili yo problemu ahe ekaharumilwa kiulaba yo problemu ahe shembabiri aminiu embabiri aminiu Junaidi wa komori halembelea jandema vanuye mana Junaidi akaufanya taratibu hata yakaufikiri kana ngutaho taratibu ilia vewa guverneri yende yare mwe gwanzima no ilia jihubie kazi japase hata taratibu hata kabatinzi yayo pase raisi hampara kajapara mdu choka yonsi hampara na vanu tena vanu maministri wa energy abo bakamu gumsese msaidi yakane energy anda hashparu sharjo energy umedi msaidi kaishiliana na Junaidi kwa jaishiliana mkini kawaishiliana wakaudwa nyisema fungu msaidia vukwenza waja aliburwa hakabo Junaidi hamrende tihindu Junaidi hamkaushia Junaidi hamfanya Junaidi hamfanya aliburwa ubanda majila domba ezalingana naye waja wamtinia balbalabala hata Junaidi wae hata taratibu yeye yarenge plus ya aliburwa azaliha haraya hamba no kena ukiri abi hajaleo abi muhisi ukana ya mnome yo hamba Asumani Azali abingu balozi raporo hede hamnika rais Azali abika tutahaya juu ukana ya mwana wa Azali ngedaina Junaidi haukatsena Junaidi shaiza huswe hazi nguveho so ni maraisi ukana ya mana mama ilo jao ze raporo pia ngabo raporo ikao za lazimu zibalwa ni abi wanda haruma konsei wenda haruma raporo so ni maraisi wa daula mwanamshe wala ulo secretary general Najida mwana wa Said Abdallah Sheikh Swali Moroni ngondo harengeze dossier mana secretary general wa ya ministère dumwa hibenza wodo ko préparer dossier ya ministre ya ladhimu ya balie hoenda haruma ye conseil abingu hajitole ya ofon ya situation ya homwenje inu abi hajitole ya ofon ilia nike rais wa daula ze kontrandu pia Najidangwa mtini yao jido mana Najida ya umwendeso wo Junaidi na Danieli na Fatihu sha abi haraisi sedema na Junaidi ya parwa ya himiso mdo mzima Bet Salama yenda hata raisi hapara Fatihu nga miobiro nzo
yamwambie kama eshue hamwambia enda zaho haanti Junaidi bala Junaidi endo biro Junaidi kabati mrulo Seneleki utojua ukana Junaidi yekadoba ko biro yabo hata 14h yohenda habo hangu atamidi 13h henzahe hadungule majaliko yahe hadunguze torabu zahe parce que il s'en fout ani ngukuvrewa ne mwana wa raisi na mzaze yode namna Junaidi akaya sharangwele ndia juzi ya parwa enda himisoho mdo mzima bwa Komore Junaidi leo banu hatanga minale foto la hele gari la mdu mshahe lode limrenga oranzi juzi katudoba la gari la hela fonko ya lonilo ngudo balia le mdu mshahe le gari la mdu mshade limbeha wazini hadi limrenge mdu mshahe mfanyazo la duani izo pia de namna Junaidi yalembelea shasisi wala parsaza la senyima ngarazori zambe banu hauraji rijopara imuwa hedaula ne mahakama wake mvenufu na minister Abi wake wabenufu za hamesu ala ya hutu Junaidinu manangari jua okana o kabati hata mru directeur tizamba banu ya himili wa nedaula ya furnisewa mali nedaula harumele daula Soneleki hama Junaidi eze mali zinenda huu hata leole daula Soneleki liloone ze banki 12 miliard eze 12 miliard hizo zinjianda huu na yaboleo riwono harume page ya Soneleki ukana wanjia konteneri ya kontweri ewa Komori kwa tina besoin na konteneri za konteneri za mroba hindi wa Komori kwa tina hata besoin ya konteneri za kontweri kwa tina besoin ya mbanongo itoka yonti ukati utoka mwanzo mwenje yabole o Junaidi himaho mdo mzima ujeleze maudu kuna ujua wale uje uwanie directeur technique yake muziwani rimjua wezi tenda zo haya zifanya Soneleki radi uje urenge directeur ya dhamana wa distribution ya mwenje umrenge muziwani uwawanie kiwandu wa mjini halafu mimi ujidai kama muziwani mimi watu dembeni shakabati mdu muziwani utojua heli hangu na uziwani halafu kahani maudu Junaidi ngojo kaujambe ufungwa bure habo bwe wandu wa uziwani wabe Junaidi afungwa bure ngari parawe mahakama ne ministère de l'énergie ya initiative waifanya ino ya ukawajuze mhuwa hedaula zenongozi jiriu rasara zi Paris abantu leo haruma 16h onda 17h ra Paris zenongozi zo zakanti uka Junaidi le toromo ya lonilo Junaidi wae hapara mru hamwambia zo leo banu hamangami malbare ntu amini kamjo shidani eshape na abo Junaidi hakaudola likawandu kamujuka honda gouverneur kajenda haba hangu ambio wandu kayeze plaza pia ile ministre de finance parce que c'est Fatihou qui gère yebanu Junaidi ekaba azali hashaji gouverneur banu hakunike ministre de finance hau Fatihou jo kaunikilo hindi uo mnyanya wandrabo wahanza yaonese wala wandu walo karibu nae ukanange na pisansi ngena mvuu na ekati na ndongo zahe haeshue ye mhuwa hedaula ngujuo ndonondo wa Komori ukana Junaidi haeshue shade zile na parozamba tido zamba haruma za video za mira rangumuzo avaya hetumu ukana hena mna ni parsaoze renseignement hena mna ni parsaoze renseignement kabati taratibu ya ukana Junaidi ngujo kautolwa Soneleki yendea la lebahi ya siwe ngujo suspendewa hamadizo na hamba kana suspension ilo en téléchargement shardi ngujo langwe na vanu leo bwa Komori tishangae sikana wa uzamba bayishwanga bwandu wangongwe rapuha vuzima rapuha mamiji mizima waelewa ona hii sujet ya Junaidi ukekari vumbwa Junaidi ngwafikiri wa mabala remwenga o suraya kartuyenga suraya yebogosi Junaidi yebogosi yemrahafu yemnongofu sha Junaidi hafanya matata harumenti ya lazima zambe hafanya matata au empo leo inu Junaidi atike mjeni yekaja hadi hafanya matata hadi hafungwa Soneleki leo tido hada Junaidi uwe miongoni mwa wandu wajua ufungwa wajua elewa mahala wafungwa we leo tido hada donc wanu wa Komori na relewe ukana wanu wanu Junaidi wajikaza haku wajifanya mleleso haku wafikiri kama ngoma intushabu la omisoni hunu rais azali hadiso jimarua mana vanu azali nguelewa ukana o wanadamu
ya dunga na daina orangu 2016 huja hata leo 2024 ekaino tahaya perseva no yende tena hata 2029 bado wanadamu lazima ya dunga na daina otidawanu wa meteanerero ila jimbo la nrabo la emergency ilo lipotea hasababu do anruano ilo lipotea hasababu do anruano ye emergency ya nrabo hiyo maana ya eshuwe tinotoka kaja kwa majaka initiative shana ne ekipu ya muhimilia Rais Azali ye ekipu ya himilia Rais Azali do mmete ya nerero ya voleo ngarishukuri yao mbavi hizo abi yafanya ministre wa energy yafanya ze raporo zonti pia yafanya ze jitihadi zonti pia ya mjuze mhu wa hedaula ujanja no uchamfu no fuduli no bepare ulo na Junaidi harmale dahula soneleki yawandwa doelewa ukana banu Junaidi ngujirendo kayentu shabanu Junaidi ye kanziwa ni Azali hama shaihani kweli shaihani kajafungwa shaihani hizo ya rendwa zisome wandu hizo shabuhani ya rendwa lazima hizo vice president Jamfari ya rendwa lazima zisome wandu eba hiyo demana wandu watu ushinda yani hama wandu watu na hikma watu na ankli watu ushinda waangalia ye namna dunia yenda one namna za strategy ukangwa fikiri ukabano Azalinge mjinga Azalinge daba anikatielewa wana wao babaisa wanikao na za envelope wa babaiha shaba bado wana wao kabati mru ulo karibu na Sumana Azali utoujwa ukana watu wana hahe hate mrumishe kabati ko subuti ham opose Azali osweni mwahe kaharongoa ya bozista riti hadalo ngarijua auze nongo pia ngarijua wandu karibu na Azali waloda wako ujua Azali ka Azali kabati mru wa wandu washashi na tidekina Junaidi tidekina Belu tidekina Humedi Msaidie tidekino wandu wakuambia Azali nongo yaishia abonge bwa kumori zedua za hanyu ze hitima za hanyu ngazendelea haukaya wanu zamba wanu Junaidi ngetwana ngena toromo zero Junaidi warejirende na urohombi wajirende na upeu wajirende na ufusidifu Mwenyezi Mungu ajailia tawanu ngojodu parwa naibu hambabi yabongo joishia walifanya video banu isaire ngoni wandu wapartage ya Junaidi waone bono bashari ngudeyo eske ngaride yao au ngaramba ze kweli bwa komoro kabati mdujo shidari shangaze kakaramba ze kweli ngabo mnaijomba mna mbahama jitola mumkanzile wala ulo directeur ulo administrateur wa projet pêche Shamsudini Mlazema hazambia mundu na sina 4 jours na 5 jours hamba situation ilo na mrohangu Junaidi ngiyo na udiro baba nu hata yezi ngabo wandu walo wanzao Azali ngabo watu hanza Azali ngabo balbala uwo Shamsudini Mlazema hazambia mundu izo ngari zina zera sanyi mangari tuwao wanu ngari watundao nana hatondu wangongwe wao ikawa isharamba nongo wazamba wo urindinda za nyanzi haukawa wadiso jangalia kabati mru mgongwe habaha uloda ina mru mgongwe usubuti harongwa manongo pasukinge muhara basharia tijosi parisa na vanu wandu wao ngari watwaliao wauri watapa rayo zitwani no armaze ere memoire za hao haini rongo wajo zamba riziparise karna waba nafasi abonge wa komori watukufu na mkenti mlinde namna Junaidi ya lembelea wizi wafanyishano udama danganya fanyisha soneleki wakati tuongo jao rizamba banu ngardirizi confirme ukana ngabo téléchargement ya suspension est-ce que président ngujoambia abi ministre wa énergie et des hydrocarbures inemaji ya msuspende Hamadi Zorazamba est-ce que raisi wa ngujo mtoa ezahera hanja pare sarasenye za mundu wando ya rengele dawa la soneleki shahaba harza babanu e plan dio suspension en téléchargement ngarzi par sauze nongo hizo tikaanza ni profite banu maana tizamba banu ukana nikadonjia arma direct nefanya video mbili za dungana kadonzima aina matu mbili za dungana mi ufanya katifanya video leo mi uhima hata babiri ntumbili ndaro hawe ntwara tifanya video mi unjia kati unro rasanyima haudiro hama leo ni profite banu ni wonese arma siasa riwonese ukana wandu ma facebooker wanu ngabo ma journalist ngabo ma facebooker wandu hamadasi ko urongo harma ze Facebook zino
siti ma journalist shasi wandu samahani ko ueleza riono ri Paris izijiru harumenti rihundu taratibu rizamba abonge kitika hanza ni pare ukana watikira renseignement mru hankilo renseignement zandrabo hazitekeleza na ikaja zipata idea lazimu haukaya siono video ya mzuki wangu hajimba swalihi bwa komori ngamzambo banu hauraji kajimba swalihi ngwambo ngamabondrabo banu ngamitayari riparane face à face riposolimo wa komori rizirongo wezo njuhamba banu kabati mwanadamu mnafiki bwa komori harumu wandu ma Facebook hama hajimba swalihi kabati mwanadamu mwenzandrabo hama hajimba swalihi parce que hajimba swalihi hatoa renseignement zandrabo zamba ukana haringu juo hizo zambishi hauso ni Asma Zali na Abdul Soifu handrabo hardini wonese banukana wakati Abdul Soifu yakahwenda yaonane na ina Asma Zali yesamdi hakada ine makandida Wararu Mwinyi Baraka Dr. Salimu na Burhani waonana hardi hende haonana na Asma Zali ze renseignement garsenezo haja haonana wananya hawambia mahadisi ya hadisi lwao shajimba swalihi na zuki wangu Badru hoikoni ani namdo tunda zenongo ranzi ngemwe hamba baide ya jojisa shajimba swali utitorenga wambilo ndongoka azali hambe ya abudu jao abudu hamambia jao makandida kabati problemu ngani mkonfirme oni bano hata kike yafungwa hata wananya watofungwa kwa tina hata problemu da wana Abdul Soifu ngwa ubwazima ngwa pangao ngwa elewanao ngwa hata mimi tiparsa kandida mzima ito Abdul Soifu amsubuti nzambe hani confirme ya ukana abudu hende nabo ya haenda riona harinke kontrandu ngarlindao kwa janambia details inji yabo monzo niwonese bwana kamrembi lwa ndongo runa tunde ranzi ngeya zambe nibini wonese bwa komori ukana imana namba ukana kabati mandamu mnafiki au mndu mwenzandrabu ama hajimba swali tika Ethiopia ngamla se defi bano ka hajimba swali hamba hizo ndrabu tika Ethiopia ye ambasadi ya Komori ya ilo Ethiopia ya nyumeni mana wanda wajiri nyumba shahabaha ngwaona nyumba ya wahwane ezemira bahiye nyumba hiyo ya wahwane ezemira itamilo abotina hata wandu ujua tipara hajimba swali hitimnikaza renseignement ukana ambassador njizi hatamie nyumba abotina mruzi jua ngulalo ngufanyo jao ngusitimnika renseignement za hele da hola ambassador yendele dao bahiya hajimba swali hata hafanya taratibu hata hai numero ya ambassador njizi hampara hamwambia ukana fahamu ye moto mdembeni wola bahani para hani renseignement shele jazu kwense wo hajimba swali ide ya zamba bwa komori vanu mduna doka bomana nizo ambao parce que kena ukiri hajimba swali uambe we opposant uambe ngore mwezi jiru harumenti halafu mbira upare honi renseignement hardi upare concerné hari ya mjoka ukonfirme aka kweli haonrabo radiru wambia ukana bo hajimba swali we mndu wandrabo parce que hajimba swali unipara mimi rijulana dami nawe kutunjwa kama mimi ndo hunambia ndongo za husuda we na mwanamshe mdembeni hizo wamfanya na yabo kutujua kama mimi mjombahe hau mimi mwanamahe hau mimi nduzahe hutoniambia bahi za ndongo helini komsa parce que yawe mndu hazi mwi mwenza shonga tikahanzani wambie bani ize kanga mkazo ndrabo soma hitima wambe chuka ndrabo haule amini kazanongo na bawanu ndrabo hajimba swali zinongo hizo zinibiri ya dami nawe Ethiopia yabole ukawisha ndo utitobeza haraka hamba parce que wongo jirendo kana wewe star Facebook shaka bonongo utozirambua banyi wandu makao jamdo jula harma Facebook bwa hajimba swali kabo wandu kao sisi radiswani yenti ya Komori rangwale na Facebook ejaja kanza nuone semba bukana narekeral si wandu ramba uzanongo jitole yao harma za ferizinu ramba zenongozi jiro harumenti rihunde source za kanti krasmi ngerambe shajimba swali utitwambilo rongo hamba na habonga bozo utwambilo wao za kweli utohamba uparo wenyizo uambia ngarijua ka hajimba swali weti mengoni mwandu wakautahavoti parce que mana watu kautahavoti mamaduka ambaka utahavoti nyinyi da wala wandu kao emalideri wahanyu wapaka wa mjini yabonye wandu wa emalideri ya mjini na mbakira nye malideri wa mjini shan renti zendrabo na mrenti zendrabo no unafiki ulio rehenti parce que tizamba jana harume video ya hangu kana ngabo wanadamu waloma opoza wanadamu wengi waloma opoza
wa azali wambao daula haki wambao francome wambao dua makandida wanu watambalie makandida wanu wafanye hatani wa eshue no iliti kama wowo do watongeza zinongoza waswili ekrizilio harmenti yabo hiyo tinongoza ndesa hizo tinongoza hizo tinongo njema maana kana ukiri hajimba swali wambe opoza shakutanza uone fulani kutanza uone Razida kutanza uone Dr. Salim kutanza uone Abdul Soifu kutanza uone Mwinyi Baraka hapo ngo tukahamba wewe opozaje hajimba swali hingarijua waze araiza hao wewe hunambia kai ye lideri wao yohamba Muhammad Ali Swalihi Mamadu hizo hunambia zo mlo Ethiopia yabo wewe kuna ka oporambila ngo hata uishie wanu wote journalisti we facebooker ya madasi sonse abonge kwezi kanza rabe banu ngabo wandu wa johamba ukana aboridea ngabo wajohele wakabor kauto na swaha ngabo wajohele wakabora take yo problem wa mndu haine mndu ngene fikira karjaye ya banu riambe ndongo wandu pia wajibiwe hawandu pia wafurahie hawandu pia wakoze yonde namna hezo ngo zinu shasisi siwasaya ratu Muhammad wa mfura za lansuri ngarjo hamba ikaze ngozija yojuka ujibiwa yajibiwe yotujuka ujibiwa yatujibiwe ngarjo dilonane tena kapachaza ngoza saya tena insha Allah taala ukainu leo inu dharura kaanza ruone seza ngoza usujunaidi ne shahidza shili argumenti ne taraneze plano saya ndiso gabiliwa ngarjo dilonane tena insha Allah taala ngarjo wonana wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh marhaba.